الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe nokku fof ka wawɗo wonde mi salmini on salminago islam. haray miɗo lando si hiɗon e jaam e si on huntike e jaam wonande huntiɓe yo Allah tawara ɗum, ɓe huntaki ɓe yo Allah newon huntoɗon e jaam. hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo deƴinan en aduna on ha deƴa, yo ittan en dendagal nawnaje ko woni e hoore yimɓe ɓen kon fof. Amin ya rabbal alamin. wono woniri noon inchallah en yewti hanki ko yowodiri e adeteɓe huɓɓitiroyede yiyete ngen ñalande dargal. haray min aljadir an natahaddasa alyawm an awwalu man yadkhuluna aljanna min ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aw min jami'il umam. haray hande inchallah ko yiɗete yewtugol ko fi aljanna e fi ko homɓe adoto natoygol aljanna. haray ko adi kon taho ya rab, yo Allah subhanahu wa ta'ala yeɗo en aljanna, yo Allah hokku en aljanna, amin. hiɗon andi ko yiɗen no waɗe kon fuu ko aduna ɗo e golleji. si goɗɗo golli honɗunde wallahi o heɓi honɗunde, si tawi ñande dargal ko lette o sakkitori, haray o heɓi ko labaka. haray ko ɓur labede e neɗɗo on ko yo taw ɓawo ɗan gurdan aduna ɗo ko yo yahu o fowto lahara wonnamo fowtorde, o heɓa ko wiyete kon dukhul aljanna, natugol aljanna. haray ko adi kon ko wiyete aljanna ko nokkure nde tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala mahinde prépari nde fi kala wuruɗo e hoore diina ɗofti nelaɗon, ɗoftimo kanko Allah, o waɗanma ɗon ɓawo tampereji ko watta e aduna kon ka fotoyoɗa. yo andi piiji boyi ina wadde aduna o, toñe, problémeji, wawiri jattidiro, piiji fuu no wadde e angal ɗoftagol Allah. joni noon haray ɓe Allah subhanahu wa ta'ala marani aljanna ɓen ko yimɓe ɗoftiɓe mo nunɗuɓe, wuruɓe e hoore gonga, wuuri e hoore pewal e hoore dewal. haray aljanna on e jomirawo subhanahu wa ta'ala o wi masalul jannati allati wu'ida almuttaqun. sifa o aljanna fodaɗo yimɓe gonɗinɓe ɓen. haray ko yon andu himo mari canɗi ɗi tawata canɗi goo ko ɓiraɗan, canɗi goo ko kosan, canɗi goo ko njuuri. ka raɓɓinɗinal ngol on jomirawo subhanahu wa ta'ala o wi ka sifagol aljanna on no famiren: fiha ma la aynun ra'at. kala ko anduɗon façon ko labete ko aduna ɗo, ko wiyete meuble kon, no hunde meublirte suudu, fuɗɗori e karoje mayru ha e penti, kala no suudu labinirte. Allah wi façon no labiniri aljanna on non la aynun ra'at, yitere yalta on, wala uznun sami'at. nowru kadi nanali taho en ko noppi sifana kon fuu, nowru nanali taho sifanegol sifano aljanna wayno. wala khatara ala qalbi basharin qat. ɓernde wawali taho mijitagol ha mijito hawrita e ko honno aljanna way, ndu waɗali. joni noon ko honno heɓata oɗo aljanna? ko ɗoftare Allah, baraji ɗi neɗɗo on
moɓidiri o mari ha o tawoy Allah subhanahu wa ta'ala ta baraji ɗin ɗi bonali ko oɗo heɓoyta aljanna. joni noon yewtere hombo aɗoto natoyde ko aljanna. haray no ari e hadisaji buy sifagol adotoɓe natugol aljanna. adi en wolde ɗum ɗon taho anden hino woodi ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama yeeti subhanallah tawi hiɓe wuuri wondema kamɓe on ɓe natay aljanna. ɓen ɗon ɓe wuuru ɓe maayi tawi hiɓe andi ɓe yahay aljanna. no jeeya e mum al asharatul mubashirina bil janna, yimɓe 10 weltiniraɓe ɓen aljanna woni seydna aboubacre, seydna omar, seydna ousmane, seydna ali e saad e saïd e talha, abdourahman bun auf. en tout cas ɓe 10 ɓeɗo ko weltiniraɓe ɓe naata aljanna. ɓen non hino andi ɗum. no jeeya e weltiniraɓe kadi naata aljanna ahlu badrin, yimɓe tawano ɓen ka guerre badre. no jeeya kadi e weltiniranoɓe aljanna ahlu bay'atu ridwan, yimɓe tawano ɓen ka bay'atu ridwan ko wiyete kompe signodano ɗon hakkunde yimɓe madina ɓen fewndo wulno kati kati wiyete ɓen ahlu bay'atu ridwan. ɓeɗo kadi no weltinira aljanna. no jeeya mum homɓe kadi weltiniraɓe aljanna e individuel hino woodi tawayɓe ko goto goto. wono masalan debbo goo ñande goo no feƴƴa, sahabajo goo yimo tun ari hiwrimo wi salamu aleykum. sahaba ɓe ya kon num hiwranɗa o inni oɗo ko aaden aljanna. ɓe inni abon o inni o nawnuno tawi o faɗɗete e nder ko faɗɗete kon ñande goo o ari o wi yo nelaɗo toranomo ko faɗɗete kon iwa. nelaɗo maki accitu ɗon wuurirani sa maayi ko aljanna yata. donc nelaɗo maki kala falaɗo darde aaden aljanna yo daaro o. donc on debbo ɗon feƴƴi sahaba ɓen hari buy e maɓɓe no andi on ɗon ko weltiniraɗo o naata aljanna. sifa ɓen hino woodi. no jeeya e mum gorko arno ini nelaɗo sallah sallama enen nelaɗo yeeto lan si tawi ara ayta yeeto lan si tawi mi hoori mi juuli mi waɗi ko daggi kon mi acci ko harmi kon mi naata aljanna. nelaɗo maki a naata aljanna. ɓawo hucciti nelaɗo sallam ɓe maki kala falaɗo darde aaden aljanna yo daaro o. on ɗon kadi ko aaden aljanna. sifa ɓen non no woodi buy goto goto ɓe nelaɗo sallah sallam maki wonde ɓeɗo ɓe yahay aljanna. joni noon aljanna on ko honno natiroyte, ko hombo aduto natude to. no e hadis selluɗo arɗo ka bukhari e ka muslim nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki ana sayyidu walade adam. kamɓe naɗo ɓe maki komi woni kooho, komi woni patron, komi woni hoorejo ɓiɓɓe adama ɓen fop. wa ana awwalu man tanshaqu anhu l ard, ñande dargal si immitoyama ko min leydi ndin adoto feccade, ko min adoto yaltude ka gabru an. hadis on no juuti haɓe maki wa ana awwalu man yadkhulul janna, ko min adoto natude aljanna. kamɓe nelaɗo ɓe maki ɗum. e riwaya goo ɓe maki kamɓe nelaɗo ɓe maki mi aray ka aljanna si mi wi konkon ɓe inna man anta ko hombo, ɓe wi'a muhammad, ko min muhammad. aynuɗo aljanna o wi'a bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, ko an hari mi yeta wata mi udditan goto taw ha hewta nata. nelaɗo sallah sallam donc ka raɓɓinɗingol ko kamɓe woni premier adotoɗo natde aljanna. si feƴƴi nelaɗo sallah sallam ka individuel, nelaɗo sallah sallam ɓe meeɗi makande seydna aboubacre ɓe maki anta awwalu man yadkhulul janna. hadis kadi selluɗo wonɗo ka tirmisi e ka abou dawda ɓe maki an aboubacre ko an adoto natde aljanna. on hadis kadi himo selli. yilti nelaɗo sallah sallam ɓe maki kadi haray tato kadi adotoɓe natde aljanna ɓen ashahid, yamɓe shahid ɓen kala tawɓe ɓen kaka guerre maayi
ta ko e fi Allah ɓe kombati ha ɓe maayi ɓen ko premier ka natugol aljanna. yilti ɓe maaki sallallahu alaihi wasallam wa abdun mamlukun lam neɗɗo tawayɗo ko maccuɗo jeyaɗo hara haɗali mo wongol maccuɗo ngol ɗoftagol joomi makko. Mo ɗofti pullo makko on kono en même temps himo ɗofti Allah kadi mo rewde Allah o ka premier range ka nata ɓe aljanna kan kadi o jeya. ɓe maaki hombo kadi wa faqirun e baaso mutaaffifun tawɗo hara himo ko baaso kono hina wullitotoɗo ha min miɗo tampi ay hunde ala no o watta ɗum ko baaso kono ko rentiɗo hara kadi ko dhu iyali jomɓe e ngure oɗo kadi kaka premier range ka nata ɓe aljanna o jeya. ɓeɗo ko nata ɓe individuel haray ka groupe aji miɗo weltinira on ɗiɗo ɓe mi sakkitoto yewde ɓen. premier groupe aji ɗin ko natata aljanna haray ko enen mofte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yo Allah subhanahu wa ta'ala tawna en enen mofte nelaɗo ɗen sallallahu alaihi wasallam. no ari hadis selluɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki nahanul akhirun al awwalun. enen mofte ɗen ɗo ko enen woni sakkitiɓe ɓen ka nelal woni premier natoyaɓe ɓen ka aljanna. yo Allah tawna en ya rabbal alamin. haray e homɓe wal fuqara e wasiɗuɓe ɓen haray ɓe tawɓe ɓe heɓali jawdi ko aduna ɗo ɓe wuri e tampere wata ɓe suno inchallah haray ɓeɗo ko kamɓe adoyto natde aljanna. kamɓe kadi no jeeya e hadis ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wondema wasiɗuɓe ɓen le pauvre ɓe naata e aljanna wona duuɓi 40 lahira si patron ɓe naata aljanna. e hadis go ɓe maaki wondema e pauvre ɓe ɓen adoray risuɓe ɓen natugol aljanna ka yarete duuɓi 100. e fillayego ɓe maaki ka yarete hitande 7. donc ala kulli hal haray ɗum ɗon kadi ko welo welo monanango wallintinaygo ɓernde wonande wuruɓe ɓen tawi heɓali jawdi ka aduna ɗo. sabu musidɓe julɓe tedduɓe heɓɓe ɓen kadi jawdi hiɓe andi ɗum ɗo koko lannata koko hattata ñande goo. donc haray sakkitorum ɗum ko homɓe kadi alhammadun yettayɓe Allah ɓen sownowo sowno kala ko ɓe heɓi ko alhamdulillah. si woni welo welo woni moƴƴere ko alhamdulillah, si woni bone ko alhamdulillah. ala kulli hal fo hiɓe yetti Allah weltanimo jonnitimo ɓeɗo kadi kaka saffewol premier ka nataɓe aljanna. donc haray hande kikiɗe inchallah mi suɓɓino fi sifanagol en ɓeɗo adotoɓe natude aljanna no e hoore maɓɓe patron on Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikki ɗon Aboubacre e no ardi noon hikko e groupe aji e weltiniraɓe natugol aljanna ɓen ha inchallah hewta en. yo Allah subhanahu wa ta'ala tawna en onon e min wonɗo yewden onon wonɓe darde ɓen e dendagal kadi ka o vidéo ɗo hewtoyi. en torki Allah en fattike Allah kala kadi wawɓe feƴƴinde nde yewtere ɗo ɓawɓe heɗike nde haray yo Allah subhanahu wa ta'ala tawnuɓe kamɓe kadi ka premier groupe aji ya rabbal alamin en fo o wattida en ma annabiyina wasiddiqin washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa sallim. haray en jango kadi inchallah e 21h30 ma 45 heures de Dakar. wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.